Is-security ta' Joseph Muscat Kenneth Camilleri intbat minn Keith Schembri għand il-middleman Melvin Tewma biex jikkalmah. Hija din l-aħbar li deret fuq il-Gazzetta Malta Today li tkompli żżid mal-lista ta' aħbarijiet oħra li minnhom joħorġu rabtiet mill-qrib bejn persuni f'Kastilja u oħrajn implikati fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti taħt ġurament Kenneth Camilleri qal li sar jaf għal xiex kellu jikkalma lil Melvin Tewma appena mar ħdejh kif dan tal-aħħar qallu biex iwassal messaġġ lura lil Keith Schembri dwar il-bejl tal-Aħwa de Giorgio. Is-security ta' Joseph Muscat żvela li hu spiċċa messaġġier bejn Keith Schembri f'Kastilja u l-middleman Melvin Tewma kif dawn iltaqgħu minn tal-inqas 4 darbiet. Il-laqgħa li rreferit għaliha l-Malta Today saret fl-2018 xhur wara li seħħ l-assassinju. Keith Schembri kien ċempel lil Kenneth Camilleri permezz ta' WhatsApp fejn qallu biex imur għand Melvin Tewma biex jikkalmah. Bis-security tal-ex Prim Ministru jgħid li ma kienx jaf għalfejn kien se jikkalma lil Melvin Tewma. Miegħu kien mar Johan Cremona, persuna fin-negozju ma' Jorgen Fenech li jinsab akkużat kompliċi fl-assassinju. Skont il-Malta Today, Camilleri qal li nħasad hekk kif Melvin Tewma semmilu lill-Aħwa de Giorgio u prova jċempel lil Keith Schembri li jżdaqqatalu l-linja. Fix-xhieda tiegħu Camilleri semmi li fost oħrajn iltaqa' ma' Tewma barra l-Parlament u barra Kastilja fejn fiż-żewġ drabi kien il-middleman li avviċinah.